bwire bwakwa murithiria wa Meru TV ntugwe kuno yitite na mbere boya iri juma ya tariki 5 mwezi ni kenda mwaka ni 2025 kakwacheweni kirinteto cia Meru TV ogoro mbitawa Teri Mbabu na mwonanile wa mathithio ni Paul Ngujire na tukiambiria nteto cietu kasa ni ciumiritwo bicine cia kiama kia DCP ya kaunti ya Meru kumane na kusanio cia utongoria hara memba ba kiama ki bakwamithika Lenturi nerete kwangaratania utongoria bwa kiama ki kurigana na wasimbaru ba kiama ki Lenturi arimenero no ntuba kweria kumaria etene mukaririete urokarerete ete kaitene ka hurani timu thikithenji nikenda James Mitheka akayukia kanya kawe dineni tumete bambeire kusokaniria miario obisine mandikweto wan teto mutugyo kiambi no tumanganiretie ribotie Mkuchana na mpangaratano ni kujirikiri ikarobia kiama kia DCP ya Jamiru wangurukia mathajairi gati ka memba ba kiama giki iguru ria kweberwo gwa Timothy Kithenji jamukarigitwa kiama kia ja kaunti ya Meru bakiorotithira kiara mubangania munene wa kiama giki Mithika Lenturi ni kiria baugite no kugeria guchinja utongere na gwikira baria we akwenda bakiuga riu batina witikio no utongere bwa kiama giki oni ndirarungina kiama giki kia DCP aja mono municipality oni ngwatwinya no tubwa kiama giki kia DCP lakini kira kiendigaritie kwina chairman ura turara no reta wa Timothy urora chairman on DCP the last meeting ino twatigite chairman kira giturigarite mu chairman ujo na arua twethera gwe chairman ungi othurirwe na ndikirwa kwe media au nio twambiria kuona transparent kwambia kura na au nio twambiria kuona okora bo kwambiria kura na batu twa youth turenda gukombo wa youth betu kwiyo kombo ne bo botongeria bo thuku na gukethira kiama kikyo turene kyo gia tutere gikwambiria okora mapema batu turuga twa youth tutirende na ikaba tugafomu kiama kia agency kira gikathikira sauti yetu kira gitiariria interest ya mbecha gikariria interest ya utongeria bo bwega na gutongeria antu bwega bona good representation turi na kuthura guku nene sana no tuba kwithira mtura batu turaithe noe chairman wetu na noe batu utumite tujagi kiama giki na noe utumite batu tuigwa gwekezana kiama giki kia DCP gukira narua tukethira mtu wetu na itirwe na imtungi urio tutina thina na gwitwa kwawe lakini turiuga atiri agutina transparency tururia no utukareta mbecha cietu rukire unirethira nkwe wa ticket mtu ina mainto eja mpeberuo nyuma ya mochema na jwangurukia mathajairi garone uria muthia Timothy nethira gikinyukira James Mithika jamukarigitwa kiama giki ja kaunti ya Meru. As a team we have resolved to work together, and that's why the issue of the chairmanship was cured after due consultation and concurrence with my brother Timothy, whom you know too well that he has been our farm member. And we have agreed that for the purpose of building a very vibrant party, we work together with him as my deputy operations, which is a very big position. It involves a lot of organizing, a lot of traveling, and from our backgrounds, which is academia, we pledge that there will be seamless operation of this party in Meru County. Ende amwe na bobo mubangani wa kiama giki ja kaunti ya Meru Patrick Muriongi augite bakathithia gikaro nyume ya biumia biri guchomwerekera jotongere bwa kiama giki talking at issues kidogo, but in the next 2 weeks or so we will iron everything out. Na it wasn't much. We were asking to forming this interim leadership to some constitutional requirements. So tulifanya hii kazi kwa muda mfupi sana, mahali SG amesema tutarekebisha. Na all will be well. DCP in Meru County will be the best party and the most united, I can assure you. Toko prejisote in 2 weeks tugakara nthi twamwe no ugatweka na bauga baka register in numbers kenda ntukuweja by making informed decision because most of the aspirants here are not registered. Kiripota Meru TV kumaikara binene bia kiama kia DCP ja kaunti ya Meru gishigo bunge kia North Mbita Mutugi wa Kiambi.
Iboya sana mwandiki wetu wa Nteto Mutugi wa Kiambi nonto bodibotu na njira inkinyaniro. Na tutana mbere na Nteto sietu handiki ba Nteto kuma igembe ba ikundike igembe Press Club na baraba yeramu na moro tujote mwingi ni batederete alitwa baskuru siande kuria bisi mno bara cyaribo na kinyanja syo siringiretwe n'indwa cia maitha onto asiari na arimo babiriretwe bonene na kuwa andiki ba Nteto ni babwithetie onto bwabata mwandiki wetu wa Nteto kuma midio ya igembe Mukiro Nkunja na kulikebya andiki ba Nteto bakumembe nibegire amwe na kubwethie kundikie Keneta Igembe Press Club ari na moro toyote therianto ende arabathithirie maromba yara yakuria musango yo kuthirira na school fee arabombete kwethera betetheria na muno baraciari bo baringikire ni verdict kana wamba bongombe bura poithirite pointeri Rwanda Rwegembe ara ende aciari bana babombete kwethera becoke nkatho nontu bwana bo kumba kwethera bakirirwa school fee ana bakai baratomboteithia kuma grade schools barana bo baraciari bo mimbi ba affectwa ni mantu yaya wamba ng'ombe kana bandits na tuona muciari umo kuma Mbaru ura okwire kire maitha yau na kana kawe kathoma ira Mbaru secondary na alafu tuona onge nwe aciari baile omo kuma antu ambo inonge kuma natho barathiro batiwa na maringangiro mauru yo na batiomba uitethia kama kawinda ya karayera patarathi na inya bobe na mwana o mwari mwero ngodo secondary nonge kithetu aturintu kwenarua na to abaretra each fee this third term bwana ntubona bontethia pandera fee ya tamu yetu ya third mana akarike kuthoma na ngwigwa Murungu abutharime buru na wete na mbere na moyo yu ukangucokeria andiki ba Nteto nkatho kathira ni bwa buru nonto atuba yugitio tutethia kuturira fee 5,000 tamwe ngucokia nkatho muno ki club yetu ya Press nonto baguririkana aciari bana na bao na bukona ibwega bubarombere na bwite okinini kira ki bwina kyo kana bubatethie ende rĩu bakiari ni bawete kinya maromba bathithĩtie orwarua ni yombete kwetha yesera matunda yara ya kureta thiri nteri ciembe no tumonka thai thiri nionekete kirindwa andaiji andiki ba Nteto ni watoto wetu. Some of them are our daughters, are our sons. So naeza request that we as the community we embrace them. Boto support na boto karasi kire mantu yonde nonto tote wera so muninya tu kuandika antu bora thangi kana antu boroi nonto ni antu beto we feel band na ikia tumitoete kanya kuona marombe yo ya tethia na ingwete kikuma ntuko twathithirie pre and breakfast tote otenta toto athithia ng'ombe cietete kana mtu arathi kumaanisha Mungu alisikia maombi na itoko hope Murungu ayetambira utukario te ng'ombe ikaiyo ringi kiripotera Meru TV umembe beta Mukiri Onkonja Iboya sana Mukiro Nkunja na onto bari botu na PS wa cooperatives Patrick Lemi akiari na kiama bayikundi mwanya kuma ntere siatiania idolete ate akomba kwethira kithithia muchemanyo na arimi bamira nikenda kubangania urimi bwa kimerake Kilemi uwite kwina cartel baraba wete mutae kimerake kiamira kana urimi bamira na no mwanka arimi batonye kirisako nikenda pomba witithia kana witithia na mbere dokoi mwandiki wetu wa Nteto Adams Mutuli wa Dhirinja na tubanganiretie riboti ya Miraa. Niseme kama katibu wa ushirika, I've actually called a meeting with the Miraa people. We met first, lakini tunataka kuform, what do you want, tunataka kufanya nini? Tunataka kuform vyama vya ushirika vya Miraa. Mheshimiwa Mporo, unajua mambo ya Miraa ile kitu inakuanga inatusumbua ni kitu inaitwa demand and supply. Sisi we are the suppliers of Miraa, lakini hatuna control ya pandili and demand. Tunataka, niliwaambia what I want them to do through vyama vya ushirika. Tunataka tu form, unajua vile mafuta inausangwa na wale watu wa OPEC. Wameform kitu inaitwa cartel ya kuuza mafuta. Tunataka tupangane na hao watu to form, we control the supply side of Miraa through cooperatives. Ndio tuwe tunajua kama Miraa ni mingi tunapunguza product so that because we have no control of demand. Hatuna control ya wale wananunua, lakini tuko na control ya supply. Sasa ninataka kuonyesha kwa sababu mimi nilikuwa kwa mafuta najua vile inapangwa, nataka kuwapanga
through cooperatives to control supply. Tuwe tunajua hii miraa inatoka production ni gapi. Kwa sababu there's no point of everybody is harvesting miraa na hakuna soko, inakuwa ni buyers market. Tunataka iwe sellers market. Hiyo maneno dhaitumu wewe kwa sababu unajua mambo miraa tunapangana na hawa. Tunamuita for a meeting in the course of the other week. Tumekutana wote tumeongea na nimewaambia na wameelewa the concept of controlling what you have. Kwa sababu hata kuenda kusema demand you cannot force people to eat ama to buy, si ndio? Lakini ukicontrol hapa supply unajua bei sasa hapa utakuwa umecontrol because price is determined by the forces of demand and supply. Na tutana mbere na nteto cietu nabo aritwa baberuka na freshers kiri skuru ya Tharaka University ni bado tukuimenyera muno na muro ya kathita nonto an aritwa babaingi ni bedrete baita utorobo kiri muro yo okaite no kuna vice chancellor wa skuru professor Kinyua Muriongi no ritwa aritwa ba uko byengerekano ya aritwa barabangi kiri mantu yakonie innovation yayonde jaritwe kiri kyatho kya kwariria ritoba mwaka yo mbere bura bakaria skuru na kinya kurianira na mwingi mwandiki wetu wa Nteto Wandagara Waiguna no wina ripoti Ikeregekaro na ritoba mwaka wa mbere kiri chukuru ya Tharaka University banengera mataro urore bura bagakara chukuru na gukaranira mwingi ndio baadaye waweze kufuzu na ile shanda yao after 4 years or 2 years or 1 year depending kama wanafanya course ya degree ama ya diploma ama ya certificate. Vice Chancellor Peter Kinyua Muriongi na ugeta tayari chukuri eno nongerete kozi cheri njero eri okosi ya magwatho nera ya nursing akiwa kagitani gaka chukuri eno ya mukireta namba ene ya aritwa. Tuko na furaha sana kama chuo kikuu because tumewapata wanafunzi country ya zaidi ya 5,000 ni wengi. Na pia kwa neema ya Mungu tumeweza kuongezea kosi mpya kama somo la mawakili, the law program, na pia nurses ambao watakuwa wanafanya kazi huko kwa mahospitali yetu ambazo ziko na upungufu mkubwa kwa madaktari. Kwa hivyo hiyo course pia itakuwa na manufaa kubwa kwa wale wamama, wale wakongwe wanaenda kule hospitali hawana watu wengi wa kuwatibu. So pia hii kosi ni baraka kwa university. Pia nilipata nafasi ya kutembea kule Ujerumani miezi 2 iliyopita na waliniambia kwanza wanafunzi wakifanya hii kosi na wasome Kijerumani watakuwa namaliza wanaenda kufanya kazi kule Ujerumani. So pia tunaongezea the competitiveness of our university. Tumeomba wanafunzi wafanye kazi kwa bidii, wakuwe watiifu, wakuwe na focus, mtu anajua anataka nini na wasi give up kulalamika kila wakati, wakuwe optimistic. Waseme mimi niko na jukumu ya kujisaidia, ya kusaidia familia yetu, ya kusaidia community. Hiyo ndio spirit tunataka kuweka hao wanafunzi. Korokia kiongera. Pia tumesema katika area ya innovation tunataka Tharaka ing'are. Wanafunzi wakuja na innovation. Kama kuna mwanafunzi ambaye aligundua ile Poliovac vaccine, ameongea na hao wanafunzi na naona kama wanafunzi wamekuwa motivated. Tumesema kila siku Tharaka University ni siku ya innovation. Sio siku moja tu, kwa kalenda yetu kila siku ni siku ya innovation. Agenda kiwa tayari chukuri no ni bangeta bakugana kugwatira namba ene ya aritwa akitheria kinya thirikari ya Kenya Kwanza kirimbo bangora bari na affordable housing tayari ni baikirite kirimbo bangojo na tuko na capacity kwa sababu watu wamejenga manyumba, sisi tumejenga classes, tumejenga labs, kuna hata ngorofa hapa inaendelea ambapo tunajenga library. Kwa hivyo tunajitayarisha. Hata mwaka ujao tutaongeza kama 6,000 to 7,000 wengine wapya. Serikali iko na mpangilio wa kuweka affordable housing a student village. Already hiyo tender iliwekwa kwa gazeti. The government will build 1,224 units. So tunatayarisha na tender inaweza patianwa hivi karibuni. So tender ya over 500 million. So serikali ya William Ruto na Professor Kindiki ina support hii chuo chetu na tunafurahia sana.
na mbito nene kiria ritaba baba mwaka wa mbere. I understand as students, especially our first years, now that we're in a free environment where no one controls us, we have a black spot in River Kavita. I humbly request you, as you even travel within or without the premises of Tharaka University, please be careful with that river because it's a black spot to us. Thank you. Kuma chukuri ya Tharaka University kichigo mugeke Tharaka nkiripotera Meru TV rieto Kambita Ndagara Waiguna Ibo ya Ndagara Waiguna na irenjire moya kusiokire kimuturire akari mwangathia niboritie kurithia mburi ni MC wa Nteru aratariritie mawe kathumba yaye na ciana urithi bwa mburi ni mantu ya watimbaru ni kiambika buria urono kumereria matahiti kia ubunge kiri siumbunge kiu kia Central Imenti mwandiki wetu wa Ndeto Kirori wa Stella no inarigotie Ani muguko jwari rieru kiri arithi ba mburi cia iria gicigo mbunge gya Central Imenti wondi ya Mwangambia ni nyuma yao kwithira bakiruguria mutaratara jo kurugura ndiri ya iria riri aria bethirite bakigwata ogeni ya MC wa Ntereje Mugambi Joseph Njuki kiri mutaratara jo uruguri bubu mbere ndaja ni kwamba gucigwa rungu na gukunda karia kamburiji akiaria kiri mutaratara jo MC wa Mwangambia Mugambi Joseph Njuki mbori ni investment ena mono mwana no engo skuru wena ng'ombe mwana no engo skuru wena munda lakini mwana atengo skuru wena mburi kinyoka aga ongo ko mara no megwete au otekinya thokone mburi wete gori ndenda gutuma ntomere ndene Mwangambia junde na Meru Central yonde antobeto roi umareni mwata pore diambori le diani mbori ya winge nontombori eri area indawa mbori yongwa ina fainda nontoba toana twayo mboreo orito kembori na ndebromba ndawa eri area mbori yoragia mirimo mingi na iboega sana ntoba Mwangambia nontoba kwajiria mantu jajaja jakone kande koro yonde naru atwarugura ndere eri area mbori ndere Mwangambia ere terugori ange dene Meru County lakini nonto mirugura narua are mibeto ba mbori ndenda bwenderea kureta eri area nuaja na tugatangasa nikenda tobeja kugura eri bate ya kugura rere eri bakeja kugura embe ndagwa bakeja kugura chembi ndagwa bakaroka kugura ndawa ja ikori arthritis ikori mirimo nge minge stomach ulcers na mirimo nge minge ikorwa ni ria ria mbori bonde borombareria ni mbori na winge na finally bwenderea ujo twokira nkuruki tugachoka tuthie show ya mbori ira tugetage ni kuma kila mahali baje bono rithi bwa tubora tuthira Mwangambia bwa orimi bwa mbori Pascal Gitonga no eniwe uria urithitie urithi bubu bwa mbori cieria gwa kagita kamiaka akathumba ni ndethitie kuma 1996 mbithitwo ndi na mburi na imbiura mburi iwe ntethetie ndi buromba ju kwarithi ba mburi aro tukurugureria kira kiurita kibatu ntindirira nkuru cia ndukieto ibathomithitwe na unyo nkwenda bungwata ende barabare kunande barumite kuthingata mantu jara ende batathomithwa ura mburi batikuthithwa kende giteria ni bethirite bakigenerwa ni kiambika boria uria numo abara bethirite bakirwira kireru utongeria bwa bothogochi gicigo mbunge gya Central Imenti uria withirite akiuria mbeu imbethe ciithire cigitana mbere na guciandikithia akujukia kura tukiembethe ndibera atiri rine gitara yao mwanga ya 2024 antu babethi batonerie mufano jo mwega batoniora muntu omba gutetera akiewe turiuga atiri antu babethi akienu bugamikaria na kura dukieni kura
negitera kura ria kinya kuringa buringe kura na mathoganio buringe kura no chamba bora bwathithitie 2024 kenda nthiguru yetu yumbo change na kubandika akumantere cia mutharene guku ni wandi ya Mwangambia gicigo mbunge gia Centriment ngikunyiria ntotori yetwone Patrick wa Stella na keriantere cia mitarone wandini ya Nkwene Southiment mubunge wa Mwekuru Karambu Kailemia riraretete kuguna ikundi kia gati muguro CBO na mipaipu ya ro inatheterete thirikari kunya nyuma ya kuserero kunenkanira mbeca cia capitation aragwete thirikari ya William Ruto nitete na mbere na kurwa na nkunkuo ya mbeca cia mwingi mandiko yetu wanteto Jefo Gituma no inasio akiaria ntere cha mitarune wandine ya Nkwene Southiment mujumbe wa Mwekuru Karambu Kairemia na ugite thirikari kethire kirekeria mbeca cha capitation chithira chigikinya macukuru gwantu koinkai chejete kinyokeja kwithira mbeca iu ni chithirite chigichererwa bunene igirwe last week mbeca cia capitation mbiye bwena thina cia capitation kateu ni kweli mwalimu ule ako ikeja akuru mwaka yukithira na nande jao kudhibitisha tendronga mere tege thirikari na nyani ndirari a concern you eno nto inkomenya kira gikoruga ruga na ndene inkomenya ketha ikeja kaiteja na ndika thina karakarare o imanto a computer nto ito kwenda kuthiria corruption na ndiwe u manto ja kuthithwa kenda manto jo njethaiwa I computer nto one on one data nkwira wangu nenkere 50 nengchokeria 10 na ndi computer ni bwachokaniria ari na ndi jo mantu jara thitha gwa kenda ja lainwa kenda tuthiria corruption uti ungi ati na ndi capitation yeu ituroretie na itutura kuria nyambunge na iturererwe kime gitethira itira ikwa chukuru bwenya chukuru imwe icigo cina cio gintu kingi ya chukuru nto September na nto ibagwita university ni turathire nya rambe cia na baba inge kenda beta university new model university buoro kethirwa iri agamo ira nyinge buru mono moro baraba bakuga batena nguge mbimbi nto mbecha iciongeri bwa bakare ago ngiri 20 15 20 I think ikuma 15 yau siomba inyako nyiyanyia Nkuruki mujumbe Kairemia noritia miru gwita nambere kutonya ikundine nikenda bakagunika na mbeca cia thirikari twitite na mbere kemugera ruare ambejete cukuru twaranirie ngeta kundi kange noro oraigua geta mwarimu o gikundi kege katebua so ciandikithieni ikabo ciandikithia guka inyo turona ukauga ninda ciandikithia na turona riu uka considered ende to ko to register akuru na ekuru baraba over 70 na itwandikithie disability bonde na baraba ngandiani na parents bonde bandikithie kenda kanyamo ora to weto no unde gwete kebuja kenda na bobeja kunenkerwa something bokuigwe itu antu betu tutikaura ni untu bakwa gomenyo to ciandikithie iteko eu kwanza ete utembe cho gwetua nya batu nya ordinary people nya tuchiome tugatethia ra tukumba na tukathomithania ro tukumba na tukathiria wali fora tukumba arite jaja riria gukinyitie miui ya roje kire CBO imwe ntere cia Nkwene ni ara nabo bara bagunikite na miui eje batithite gikeno kiao ingochokia nkatho muno imami wetu jawe Kairemia ethirite ari Mwekuru utwendete no ntu uria mbonete wa gutethia antu na njira kana eri engi atonya masinani nikenda agatetera mwananchi agatutethia ajite aja na aturetera pipe cia roje na ri roje tukunywa ru oguo kuona tungani tukanena nene mibaibo nio yeje na tendurama manturi yarite ankuga ibwaga no tubwa Madam Kairemia oni mbigitwe nkeneta mono kinya rampumbiro kinya ramwithira tonturira twamuthura twategere ora simaira antu bange bategere uma gusimero kwa Karambu na te gusimero kwa Kawainda imuntu ina mwathani ndenewe kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam
Iboya Jeff na waziri wa ukaribu ndene na wathani wa matora Kipchumba Murkomen na amenerete bonene wari munini wa rais Rigathi Gachagua amwe na Kalonzo Musyoka nikira kuwa nibo babikira siasa kilimanto ya ukaria ontobote batere kinyanono kuloki waziri ni wetiare na kana kuri na nyangi aba ukaria Kenya kuma ndigoro ya Somalia. Nimeona wengine ambao wamewahi kuwa katika ofisi za uongozi katika taifa letu wakiongea kiholela kwa mambo ya usalama. Hakuna mtu anaweza kuongea kiholela kama umewahi kuwa na ofisi hapo awali. Haiwezekani. Na mimi nataka kushukuru former waziri Matiang'i kwa sababu amejiweka kwa njia ambayo ameheshimu ile ofisi amewahi kuwa waziri kama mimi. Hakuna siku nitatoka hiyo ofisi alafu wakati muda wangu umeisha nimetoka kwa hiyo ofisi niende niongee kiholela kuhusu security ya nchi. Nimeona wale wamewahi kushika ofisi za juu. Vice President Kalonzo, former Vice President wa Munyoro. Wanaenda kuongea huko nje kiholela mambo ya usalama. Wanatafutia siasa ya pesa nani mambo ya usalama. Kweli tumekuwa na bahati mbaya kwamba watu kama hawa wamewahi kukaa kwa National Security Council. You know, mtu umewahi kukaa kwa National Security Committee. You know, huwezi enda kuongea kiholela mambo ya uongo ili kuharibia nchi yako. Mimi nataka kusema hapa wazi. Kenya is not under any threat from Somalia or any regional force from Somalia. The only threat we face as a country is the threat of Al-Shabaab. And every time our neighbors have any challenge, we have been able to accommodate any of the citizens of Somalia who have come to Kenya and return them in the right way. Some who have been able to be returned have been accommodated in Dadaab refugee camp. There has never been a threat. And I want to insist here, Kenya is not under occupation. You know, I see some lawyers speaking very in a casual manner. When you say there are occupation of forces from other country in our country, it means they have come in to invade us and cause and take over. We are absolutely, there is no one in Kenya that is in Kenya where, to occupy any part of the country without the Kenyan forces fighting them. And that's why any part we see an Al-Shabaab operative, we have been fighting them. Any other person who has come to look for safety, we have always found ways of returning them back to their country. Again, I want to reiterate that the security team that has gone to the media team that I saw some of the news items that some of your journalists went there. I saw them reporting from primary school in Mandera, reporting, interviewing our administrators in that region, and I didn't see any results to see that our schools are occupied or our people are under threat. Our country is safe, very safe, and I insist, very, very safe. We are not under occupation. And those who are just speaking in a very casual manner, occupation is a technical term. That means a takeover by a foreign force on any part of Kenya. There is none. And there is nothing that is happening in the country that we don't know. And there is nothing that is happening in this country that is happening and we are not handling in the right way, in the security way. All we are more focused in is to deal with criminals and to deal with Al-Shabaab as a terror cell. And we are not going to lift our focus from that issue. Any other diplomatic issues related to citizens of other country coming in or officers from other country, if they are found to Kenya, there is a diplomatic channel between us and Somalia or any region of Somalia to make sure that that is sorted. Kenya is safe and working with its partners to make sure that we continue dealing with the threat of terrorism, especially of Al-Shabaab. And we are very focused. Na siariba skuru ya Kangaita Primary Ward ya Timao ni matonyete skuru na mudhoro na kuinga ubisi ya mwarimu mnene skuru bakienda dhamu ya skuru nikira bakuwa mwarimu wari na ukatili mabidha kana atongori kuma ubisi ya kithomo nibereri kwaraniri na siariba bakirire betera monka ta mutwetete endo siariba bare ya witikiria mwandiki wetu wa Nteto Mwendo Laiboni na utariria kiluki.
baana aciari ba cukuru ya primary ya Kangaita wandini ati Maobore arabacumirite na muthuro yu munene na ni kumeneria mwarimu munene wa cukuru iyi bakimwetanirie na meja yo tumira into bia cukuru buthuku amwe no tesa arito antu bakua ntiri nino ina no mwanka yayurwa mirio bwana betu ato tugatire kuma narua utena mwarimu mwana nutire omwa orwa akorwa aikwa cibitari nyari bejajo kenyo na mitandao tutatethwa ana betu bakuthie mathina ja maingi muno mwere gatwa tuko mamoro jo aciari beja to gwetua tuko na chigweta ndauga atire aciari tweke mwa na tutako mwandare ko safari ije tumeambiria igitari raja na Murungu no munene na aru atumekinyaniria ngwete kimo amko mpya ge skuru yetu nonto tukuria thina igitari raja tweja twetekaniria na administrator ambaye ajita chief executive administrator twetekaniria tugweja gwakara tugucoka gwakara gankwenda obwira tukeja gwetekeria atonyo bici yake thwagaruenie mantu amaingi muno ko unonto kinya muntu na kuja agakua kigerio gitenderea na turi aciari na atori na ndigwega banture Kangaita na riro tutrimene kuja kwa skuru yetu ireretete kuthira ampa mechokeria aciari nkatho no tubangwatanire tu aciari na batu turenda kwira thirikari uju batu atugeretie njira cionthe twaremwa eu nio akinjirera tukukari nayo na batuthikire baturetere mwarimu ungi batu atuthuri no tuba mwarimu ucio no tubukwithira mwarimu ucio nya tukaria gantu kanini tukagwatanira nwe eta akagaruka abanga ko momorangetie skuru amomorangetie skuru aciari bate kumenya amomora turiya mbeca 1750 thandi tam gote skuru ekuria 1750 thandi tam no to thandi tam etena activities thandi tam to bati kuria kigeria yake which is keri chiringi 90 magadijo dato keire kimwe chiringi 30 lakini mwalimu atoria 1750. Kwa hivyo sisi tunauliza serikali, sisi watu angalie, sisi tumechoka. So na alwa shari bana alwa toanoka atogato je tole skulu yeto na ofisira twatika tomeinga twaika tore shari ya sahol na tuteko mwanda kare ke that office na dada ka umere jojo kwa ofisini yao no ke responsible twatika twaika tore shari kana ta shari. Kwa hivyo hata mkipitisha maneno ya BOM wasasi wako hapa wakuja waendorse wakubaliane hii maneno yote kama ifanyike ama ingoje. Nawe akithetera mwarimu munene wa cukuru ye Janet Makena ariwa wetete aciari abamenyithio weti na mbere bo cukuru no te mururu yukare oburu. Hamuko hapa kwa sababu mumeitwa na PHA. Muko hapa, nisikilize tu, muko hapa kwa sababu tuliwapangia tuwaite, tuwajulishe number 1, mkutano wetu huo wa Saturday hiyo, tulikuwa tumeongelelea mambo yapi. Ya pili, tuwajulishe vile ambavyo shule yetu imeendelea vizuri. Na ya tatu, tuwaambie kuhusu gate. Ya 4, tuwaambie kuhusu maji ambayo mumeambiwa, tuliambiwa kampuni ilisema imechukulia itatujengea. Akiaria murungamiri wa kithomo netalia rio cwira ntaira mantu yari wote etalia thirikari yomba kuyukia buru akiwa tamu ya 3 ne kuthuranira na bora bakarira aciari akiuria aciari ukiriria mwanka ta mtu etete. Tumesikiza all your grievances, tumezinakiri vizuri. Hiyo grievances yenu yote tutaisikiza na tutaishughulikia. Wakati huu kitu ya kwanza kufanya ni kushughulikia mtihani upite. Hiyo mambo ingine yote inaweza fanyika, kitu ya kwanza tukishughulikia mtihani. Tutafanya mkutano mkubwa hapa yenye either itavunja ama ita make hii shule. Sasa hiyo ndio sisi tumesema, unajua sasa hii shule mimi tutawaasha hapa, lakini huo ndio msimamo wangu kama ofisi, msimamo wa Ministry of Education, msimamo wa TSC na msimamo wetu ni huo kama ofisi. Kiripotera Meru TV kuma Bore Mbeta wa Mwende wa Laiboni.
Kada cia mwanya mwinde wa laiboni no tuba riboti na njira hinkinyaniro na tota na mbere na nteto cietu ikundi kia riba nunu niboritwe kana niboriti mongo kuswira ntaira mathina ya nabari yaraba okilokira ntuku kwa ntuku arabote kwa kwaria imbingi chithera ciciangananio cia kimiumbire na ni mantu yatakinyanira nontu anabari nibetite na mbere na kuthinika riba nunu nibatariritie mathina yara yabarumirite na kwiria kana kwiria baukira ya kurwa mapema mau ya kureo na kinya kuremwa ni kuthoma kulukini babetete ngui cianja irituma kana kakale kakaremwa kuthoma boya na kinya ontwire burabweka mbere kithomo kia kaiye usinda kia kale maumu yani yatuma hari batura barino kiam na kuremwa kusirigera okaitene okau hari ba nibawete kurina ubatu bwa kulaithiria thina cia kimathwanio kwenyango kiwendo na kinya wagi bwa sanitary pants onto brabo tuma batira skuru mandiki wetu wanteto Dagara Waiguna Novena riboti. Muthenya we mundi gikundi kia mbiombithe kia Bold Women's Initiative ibarothete rugoria ba gikundi gike moroto munene uri gukiria kana gakari kwigwatira inya ya kwibaria na kwirugamira kirimikanira yao ntugo ya mde tariki 5 mweri wa kenda ararwatha primary ntuko ina launching ya Bold Women Initiative organization nto ameambirie purposely nto bwa ku realize the gap within the society yegie mantu ma kana gakari nonto twarealizire that in our society especially Tharaka Nithi County kwina mathina maingi maguface twana twatwari ana bari bena mathina ma pad bena thina kinya cia gwechwera into ta pantliners ukethira mwana mwari atiumba ku maintain hygiene nonto kaita kamwe na kamwe ta mtu arikia ku have periods ciake na bateri gutumira pantliners lakini wamba tiumba guchiwatithania na chitha wa very expensive kwa witu kuromba kinya achiari baikuru na barabangi within the society batuwatirie gukuria kana gakari na baba support na bayuke kana gakari tabo bebekire kiratuni kiago bone mathina maraba ukurukira na baba support ni kemoro tukomba wikurira twingwa abantu amwe na anabari bakure bai bold enough bombe kui express mbere ya antu na kuiba express ria bakwenda kuromba gintu na batiga tumike na ikaindo bomba kuwatithia ni ntobira bakwenda bya gutumira maishani ni arakuringana na murugamiri wa gikundi gike Tashe Murimi augite thina nyingi rirumagira na bare ni tumaga baingi bakaremwa imathomo mao ntombire kona baikurukira mathina maingi ta kana gakari gakagia pad ya gutumira ukebithira akigwatia ai munini atakuri ukinyithia mianka ya kugwatia kana atakuri ukinyithia mianka ya gwitwa muchiari na bakagitana bakauma cukuru bakaremeri kuendereithia mathomo mago kurukita shakiuga bariongaga macukuru kiri kwariria na kunenkera matarwa na baba wamone ntobia gwetethia anto baria arito ba cukuru ta high schools ndothi yako bariongira tukabaruthia mentorship programs after toba nenkera pad na kinyaturamu kana bantu akwandikira toba irito banenka ya mentorship programs na kinya bangania kuruthaga crusades inene cia kurutha mantu megie mana mari ni kenda kinya barabangi batai cukuru tutakubethera cukuru tukomba kubakomania bantu amwe baba express kinya mathina maraba ukurukira romba riao kiriendi wega bonde barabomba kubaringa njeki kenda bagenyaga gutethia nkuruki chief nontu ninde yambiritie tutie na mbecha tutie financially stable tukurukira mathina ma mbecha tukaona donors kana antu baraba within the society bakwebumbira bakomba gutu support tugaukiria kana gakari turi bantu amwe no tukenere mono na kairi tukurukira challenges chimbingi tachia kuaraswa within the society no ntotendi ugutwe towards kaita ga siasa antu bakona taka organization yetu iri based on politics kumagejiga munga Tharaka ngiripotera Meru TV rieto kambita Ndagara Waiguna riboti ya Ndagara Waiguna yetu kira katanta kiri nteto cietu nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV ugoro ngakwendera ugoro buthongi bujuri ni tharimu be murungu mweninya bitawa Tiri Mbabu na mwana ile wa mathithio okare Paul Ngujire